oka woman of faith for ho and there were Bible say Miss Apia to say Yesu adom so for mame me ho ye pa bibia boko Yankopon adom bibia boko the radiasi ti and woman of faith for nyina e hwe ai u ba be gina woman name ene ye besua dia fa emo franso na ye de betia fa baabia dia menne baabia emebunu nuye ye pese ekoduru ho eni brinti yankenkan 2 Samuel verse 15 one down and tentem na ye chiri no Absalom siesie ti ase nam ne aponko fai na merima edunum a wo bewen no na Absalom sorry anopahima kugina krono pono anu kwa ho na obiara a wo asembi na oriba ohene abedie no Absalom frɛ no bisa no se krobe mu na wufiri na se obua se Israel musuakuo mu a Israel musuakuo bi mu na wako afira ana Absalom beka kire no se hwe wonsam yi na etene nanso obi ni ho a ohini ayi no a obeti wo Absalom toa so kase Absalom toa so kase na anka meye asase su tumfo menchen na anka obiara owo asembi ana atemudie bi beba na mebuno atentene awrade asemni Absalom eye wo hi David ba otoso mienu ena wo so de yatia ne papa abeje ne papa hini etido ya ne so sole anopa kotekwan ho so obi na di asem ba ne papa ho a no wafre no bra beka kire me na me meka asem no edi ama na Bible kenka kwa o yesa ma wonya emema be 200 ebedi nafa eno yese obekwa kokko tia ono akasa ne papa age ne papa hini nanka o papa wadia keye wodia na Bible say o ka asem ya na wiye no Absalom ekowie ni wowuo emabunu babia na yenuye pesi dru ho obiaja padia ode ne lifetime nyina pe opese ne unya obi ne bebie store en wo be fa akora se brabe ye bi no wa be hia no setam en na ye se ye bie phone india to adum Central Market en krama kola no ne ade say ye maame no ma bie store wo mo mfra enye sika no ma dio anaso mo de atwa ntoma enkola wo mo no mo ye adwuma en abo wo mo bebre fom ebi mu kontem no mo ne customers ahihya ho no ma beto edofo wutie mi ebe wie wuo ne wo bie na adwuma no wonu ma de kora wo de agina na adwuma etu se wo de ne wo bira pre enya wo de one day benya wo be hie wuo eni bre ebi ma fansuo ne so kwankodo wakowu enso kebi a wotena ha ya ka wodidiga aya adwuma ka wodidinyeska ka kakra ka benyeska Bible say wonyame nsem hira na mani paye de fo wo bra adwuma ya fa bi nka ho ebe bunu ya priseki ya gisaka wa efa bi nsu fra batai abaseboni e ma hankai nwe sasabi e ma pete kwatena border so di ajaman me ba we dem de ne to me maame ye fra ne moda ye nkamasem dey we di owura we di wabrempon wakatachie ye nkanasem ene nkola sai yesi nkola ye kwotwere BC omo resource ni biaba omo Felise poto na who kosam woman in social media and then kolanke toa woman in social media maame bi fu a watama ne ba ono maame ni nkrabi de bi eni kura no mostly
ya na papa fo no nim de ekoso maame fo no ne wo mama no na ayese kwase malidi na nkwa ne di bone maame ekwan na wutwa ebeba behwe wa mini maame bi o se ade na ne babai wa konyem so ne sako hye na duro tumu no kuku sha akora na duro ma anyisia no akora ne wuyi maame ne be kwa ne banchi fo no ne ba ngira hosu my god akora ne tata ne maame ama ne maame sha konfo maame ne so wuyi Absalom wo so de tia ne papa wo bia poultry farm kese wo eastern region wa fa nipa emebuna gum wo mkwa ni ebu nkokonkom e de hye botom ye ebu nkokonkom na ma na omu ye cleaners wo na gye no mu de akofie ni akoho address market day no mu de aba wa beto obia dwuma beyebi na wo so didi ye pe wiawo ukoka no mti social media ai mutua mo kai yankomu nwa upa chesikanu mienu ma ne fa obehia obi wa ni maame ni se me beye dwuma wo ye nya hu sika no de ba fie ne maame aka waje anye mpem so maame ubetokoti e de sa wo yam my god Absalom wo kotu wa hini David de wonyame asra no wo betimi debi ameka se ayon ni si ho na progo ne da fom a emfa fa nkoka ebi ye progo ya na yetu hitting dada it is wodu saka ya ni panu wonim de woni mu wonim to de agina na dwuma mene o ma yi gina valanda yi so na maame bi besu ye o ma yi me ba o ma yi so ene mobo en wode akra ne koma ne namfofo yi bi wo adum akra ne ton ade a Mr. Champion no ahye da akra se o toilet se o wieska na nadamfa be hia no wa be giskara koto ani ye chi wani busome na ikra krono me pemi wanya ntam Absalom wo bedi wo he wo bra ne papa nwuye wo tu no nanso na wie ye no eda ne wuo ekwasem abatan ye wasede se wonyame de pama wo wasodie opem se akora ne bede ne ho no wo wasodie ekwasem yesi sene abofra kwampa wonfa so na wonyini a ejimit sam batabofra kuma ekwasem entiase wa ba Bible said ye wotia ne ba no wotwe ne kra free asama ato papi eti anyane se me de to me maane moda wo wura konkrofi akoda bai wati fufu afeka na ni mpo gira so wo na ne maame atwa me na di wo wura de wo mpa fufu wo nso ye twasi ni ho papa ne koka maame ni say ade no akoka o penkola ye o mtenten dodo maame hweye ede na mo so mu kire a mama makaso yi abige ababia etete Mr. Champion tetima na ya kasa kire emema so for mami e na wodi asem mo fa mo stage mfa so e wodi asem obe so for mami awo aye wo no nya so wo ya pe na wawie na so se na nipa ni si bre awo no enye sa kwa no so na mo fa ye o mtete wo mo emma wada se won de wako aware na wawo no obi akase ono so ko ene wawoye na ba wu emadu emma enum ansia wotwe na so amafa so amawo a na wona awe fa so na wo so eno ntini ye kan se ewiase onyankopon ye obo ne wiase na akoda bia wode ne be wiase na akoda ne kura ne destiny na so be hia nkwanhia wo awufuo bi mkanka ye no maamefuo yi mu a na wuti anye ye na kwan destiny asesa enu nti emre bia na ye wo no na ne ye ne se akwan be to hwa pe ne edina nu Yesu mogam wo ye nurse na wo gi awo na hwa ne edina nu Yesu mogam adentira fi se akoda chebret mi sesa wo ba bia enu nti so ye maame ana papa eja parents na se wo emma eso hu ye se wo siesie enkoda no ewo kwan bi so amadache wo eso ba emfa so ama Ghana ene wan kasa ya wo eba no
ene ne awofo bi no mo eye ne se ye wo ye ma am ye ma aba ba hwe yen enu nti no mo hye nkoda no kutupa enkoda gugu abrochire ede ya ya damu wo ye dwa be se nan adwuma miensa enu nti oni ahom efresa ahomka adenta ebi se wo peska dia brand maame bosom na no me aso no to na wo ye ne se no ne ade ho na ka cho se chinchin se wo a wo ba ehwe wo de nkoda na be wiase wo de tu omu yi a nkoda no na be hu se ye maame nie bosom aso ye nye sei enu nti ne ye ka ne se na wade ya egu nyina ye ntete bone a ya wofo bi de ma wo mama wo ma hyenkwane tetwo woni mo apra woni mo dwane noa ya ka sa wo je so mo renye o e mo wura wo je sha eye efe ne mo wo je so mo re ya fa ya adwuma ya fa siesie fie akora bi won mo asabi wanyini pa 18 years 20 years na maame na esi ne nema wo je ne tatwo na sa akora wo se so ko aware ase a be ma otini sika de ko ware akora wo se no na je so wa fa amanne na adia so a enu tini ye ka ne se ye wodi a ye nya krado se ye betete enkoda no wo kwampapa so wo se wo be ni brade wodi sika bi won kra akora de befia maame ni hu bi da wo hini maame ni hu sika ni bi da so no wo be hwe ne ba no wo mu sense wo nya wo hin empre bia ya wo twe no wonder na ye pa awafo wunya kwala na wo fence wo gigi wo kwa peso de faso faso wonhwe nyansa na bana tetie agu mamefo no so na wo hwe de wo pinchi ahun ye ntuma afo he na de wato he de chase mesiba okwa na de brene maame okwa na wo yi ni sey na kwala so tie siko enne suku ye na wo hin ni ka se BC impokwa na omu fe ni adentra akoda enko school nko fie enhia de dabi wonye fiade yo wonya hwe wo jantenten mema so tenten wo fria no kwa akora ba ko emfie du wo twemfie du num ne mprafo ye miensanan wo be fie dia chede ebra maame wo gi o wonim se akoda no ntina ye de bra nso woje na wen nyina wogi wie na asam ko ba na ye hwan eno ntini ye ka ne sa wofo ye me ye ni na ho na ye momode na ye ma no ye nka wo monim woye boni a yenka ene suku kwa ye ntwa ba wonye ye giant ne kora no pra no omo pro enso ye no tama ne ye chere ne ye twa ba pa ema enkoda no esesa ade che wonya sa de biem eno ntini ye ka ne se ye ntie ma yenka san che omu ye ntwe mata ye ho ne ye hu akoya ye omnam so enya yanka na ema mo ba enkoyi ukru ntra no wonya busuaniti ma be ma ne chance wono so entia wo ba no na ikobane sanu a ye nyina no ye benya asomdwe benya hoto amada achi bia so na ehwe bia so nsabeka me da so hini ante polone tetema ni akasa kire me mama lady awade nyankopon hira wo ne den so asema wo de aba ma family na megidi se yatifo nso bia be fa ne de no kwasem ni se wo ba tan bia na se wo fuo bia wo bebu ba ho akonta na ye bisasa akonta wo bebu na ya akonta pa na se ya akonta boni so wo bebu akonta pa ejina wa wo so ubebu akonta boni nso ejina wa so nenne ye misa ye ho se nne mo fra abai abrabo be ni suban be no mu abofra bitimi je ne master yere na ono akasa me de me ye fanboy o me master de 7 previous a won de oni mo hwe last minute na dane duabone kese na yenka hu ni se boni bi ebedi bia wo ye bia da wanim dokoto se wo dua boni a wo betwa boni wo dua papa nso wo betwa papa na emoma na de me ka che wo se ka dua papa mum na nka twa papa boni nkoa na aba nne emofra bi tirimu obetimi de nadan fokora kwa aduru so no akoko no na wo de sika ba fie na ne maame abusa ne se wunya ne he no wasan aka akwasi de wo ye fast pa o se o credit sa se wo hu wadin sa na watimi atu sa na mo wi oba tan hwe asem a wo kan kire wo ba mu be di sika no obeduru mere bi no wo be ye oba tan hunu 7 preduasa wo be sie wo ba enam afutuo bi a 1 2 no nti oba tan bi na se ba ne ho be bo na mane se maame obe ya me wari no wo fa ma chi twempena me de mani ehu na maame na ka chen se akoso ade nka wonte sa o mefre na me ne na kasa na oba tan ya fre ne ba ka chen se ukunu wo ya chi wu waba hanti mo wani na ho maame oba ne nani begu ase awade no ebegu eduru bre bi a akwada ya ade a yenka bone ne mfa nkyere no sade a wo ye die
enye maame wayiyim omenum omansia mienu na ade ope wa masem asem ne so kura na ope nkwala na nya ne papa mu a wutimi frɛ wo batu ne fo ntade anketo na aba na ya hyehye bi nkofo kunu mu o mutiti fie ha ye na o montwetwe mpana sese medie mawie kwa wie ba wo ebi ni me ho mitimi muwa wo na emom ko nipa so masi ho ebi ya na obeboa wo oba tan hwefutu a wode ma wo ba sade mi ko jimi nu de enyimi ai no mo kasa sade ai my lady ai sade mi ko jimi ye no wo papa bu me kwase ya no ana nipa so masi bu me kwase ya wo de mu obi mu kwase ya dachi wani bebu ase maame wo besie wo ba no cause ye ba ko boni dua wo bewu wode asem bebe fie my lady wo kan asem bi efa ye nua ba ma bi a ne maame besu ya yekopa aduna de ma no my lady enne nipa bebrebe atoto wo mu store mu o mu shop mu ene say Josephine ne ba ma abra na ebini o my lady ebini oba pani sabe na obi di ne yale ehunu odidie ai obi yale ehunu odidi na ebi mo bokosu agugu wo mu ani na wo mo ne nam ni frani ebi ya be ba yeso oyiso ha na wa ye ne ho mobomobo na ya frɛ kan sɛ ne maame mo so support o ai wo ye mobro wani mu ano daachi wani begu ase wo bewu da bia me ka me se de wu guo bia wo betwa o etinya wa adwene sɛ enamidua bɔne bi no makotwa papa enya adwuma mfa ma wo na me ka besim nipa bebra tutu o mu store mu ena ye nyina ye nim sɛ sabio aban bo sia na nipa bebre de ye adwuma na wakofa abofra bi my lady sankofo ne so kro mu hu abofra bi beba no wabrɛ ne ho ase first time obedi no kura ma wanya ne mugidie na wakukuru sika kese na de ama ne so onhwe so ma wani beba ahoso no aye pasa olon ono okro ne ma obedi aka so obedi sika ne beba fie astarte se wo ye business bi ne ma mi bebi sa na ye abofra bi wakro betin aka no kura che na ma mi aka che nze na yire ho ba mo wu wi afanya nsato ho wo bokro no na afanya nsato hwe futi obatan bi de ma ne ba last minute na akoda ni wo wuo eti e besre ma me no ma ba tan sabe mesi abofra bi a wode ne ba wiase bi abebu ne ho akonta na emom ye fa futu papa nya dan emfa ma wo mo na enwie yie enye de emfa ma onkwasa abofra de se wotiti ne nyamesum ana se Kristo sum a onyini ba ya panipa my lady hwe asem bi abusua bi wo ho no ma ye fa ye na fa sei ya ebusa se ye die bentia menkasa busua nyina ye fa ye fa se ne nyina bibi so but ye wa batan bi no mana motuo bi a omutu ya amo amofra na daachi na abeha mofra na daachi abaye basanti mesre se yentu mofra na futupa na ye mo tete pa na daachi enwie yie na yenkobu akontapa emfama wo mo my lady me de manu ese me isapia ye tete ma na ya kasa akire mama mi se won so mo wo madwuma kola mu ne o mo ya dwuma ya mu ntuo mo kai yana mommy yetuo mo kapa yetuo mo kana me de obi kan me de me wo bebre kapa akire se ekwan ankwala yi de ye fa so no mommy utimi de ka soma akwala na wakogina kwan mu na watwe fuel me wo bi video wa ha sei na watwe ka ni mu fuel nyina na wode akosie baabi na wasan frɛ wo fon so na waka akire madam ka no fuel ba akokora ni mu enti saa no gese wo to fuel ni bi mi wa so atwe na obi timi bo wo safoa keys no se ye be 5 a obebo ni nyina obehwe se obenya ni nyina bi wo wapon adwuma wonim se wa close no wo be chi ya na wasi wachi enti wo nko no o materials e wo ho no aida se ya twa so ye nsu adwuma aida se ya twa so ya twitwa ma wutimu se bibia freedom ho na wo ye de koka because what to tun ni mu na wo koye eye dai e na ade ne so atie sabe ye se nyina sikani bia bani mo ye sabe ye hiafo yi meya enti eye dai e na ba ne saa eda bia me bisa me ho se eye dai e na asem bi ekowu a sabe ye hiafo yi me ne ba be kra ye enye sikani no ni sika wo wonti e na ne ba na ye din o nenso eye sutie oba tan bi se de na momi ka no he ebinum ya toto ye mani din ebi ohene e na ho ahwani osi wonka akwala na sem me de ba no me hye da ni bi na wo akwala wo so be ba me na asese me no tifie de ekwan ne de me do fa kwan ne bebre so wo fa eboa wo wa mfa nso na wonti tempa na ene wutimi twa so na wo fa bag gini na akọ
enti no abatan no yesremo enkwala no ejinsemu ajinsemu because yetimi utimi hia akwala bi akwala keto asem obebi na no obeka akere wo no chese wa hwe ya na nsem ma me bi si wote akura ase ba bi etutu galamse yi waso ho ana memu abe 9 no maba sabe we dem panimfo manima abrewa yebe wa yi abrewa yebedi waku ba social media ozi no odwale no ma be gina adwae na chi abrewa na yebedi waku maame ni se wape no hye nsuogu no be wurade abrewa oposo bedi na ku awre ho enti wo ba tan wo hia ni ba eye den na wo ba na yesa ni nyina ne se yesi enkan kwala na asem sabe niema ekosu ikro no bone niema sikani bia banim da bia me ka me sikani me si ye hiafo nde me boye chia akopem bra ye besa kira na yatete ye mani yi ukoka obi se obetie wasem a wosi woni mbatete ene sei akwala bia ni ho a wo firi soro ba na bible cha ne nsem eye wo ba tan no ekwan a wo de ne be fa so no eno ne be ma akwala na fa so enti yesremo ya maame nom ma wo memu a ne ma ayoa momfa kwala ne mfa kwan so yie mo ka kwala asema onwu tene na obetene na ahye ye nyina ye ni monyam amunka eto da bia me ba bia na me ne tie me ko school mo ma a teacher for akomanda ye teacher for obi tie mi a omo nyina di me ho adanse omo se maame akwala pa ko 18 years virgin ebi ni wiase ye hu bi da na wo ba we ye school mo ha ye hu ne so sebe ayentitiye ya o ayentitiye ya mimi cry for esa mimi nkoto ayima o men 7 plus kura men to ma o ai da se wo be cry tell de wo fom enye se mi ntimi nto metimi ato batabata ni bi yema no esum ye ese akwala no ni ho a wo batan no ni ho eyesa akwala no ahonhono ade bia di ho a wo de be ya akwala na be yi nanka enti yesremo abatan mama yema no hu o mo level na yema enkwala ne ba fom a nyankopon ombe mo so amaye meda wase so fo maame women of faith the Lord is our victorious banner ma okuno hu hia wetimi are watch before Malady, oh, what's the enchian? Ma okuno hia na wetimi are watch you know you woman of faith ma okuno ebi oka ba ko bi mommy the Lord is our Victoria Anna victorious banner yes yankuni de franka na tima ma okuno adai ayo malady pejamu ma ku hu hia otumi are watch ekuo mebabi e manko a ma fami wurem so do you say there who do for me here program kasia kura e be na obi so dae na di for ye ko na o si di for ginamu a wo bo deliverance na so onsa na fami wurem onsa na biem no hwe pakro ma di fami wurem e say di woni pia e makunta kura ni say di for pokobra say di no an wo wie e wa roma makunta mi zabrefa sa none what to make us so different this was bo me don't home banana no dre me say ma yiri malady me da say ye tetemma me akasa kire me ma ensem a maka no in fact anodine na de miwura ahokra ne de okan say ma me abrewa asabi edwene aproposo abrewa ye bedi waku makogina edwa ye nachi anodine na malady titiro pa so kese pa so gina ye mema tumia ye wode ma ye ma no ase ye memo ye ha e ma naji be me kotia ne ba ne yere makwa kwasem me fo bia nye fato de me am ye fato 6 years ago na me tesere so na me manketo ani pie no me mienu o mo pia na me bana ko kan na me wife no akasa na mpene na nye se jawo mo no o magro mantamu so ametie no sabi e bom pa ye kra na se ohun se wo so na de otum se emfifi ho wo so te sade ye de greda etutu fie ho o so na nkredi agro o mo hyebra so kutankura yi wo hwe na obi akohwim metina sia na me maye tuba ekropon kokoben
ne ho na me benya authority ya fere ma me na tena ho anadwo 1 o'clock na me say madam me kama bla bona da me ka me ba asem a obaye gogwa no me yi woni me gobonte me pamon umu pe bi kura wade aka na what's be say me tu otra sia na onim se bia me di agro ti one day me ba pastor wo yade bi na homete ana me friend am se bra wada no me konye bi na o ti da mate na o say the same thing na me nya daje fa ba me so me betwe ochi a me ma woro ho na te ma wo no mpanim ti me di na chi ba ko pe mo se ma me no akwa no kro me wife no aba we de da we de mpacho fa che no na su me wife chi su what did you na born me da ba me ma se na me ka kire wo no me pe se nipa bi etie ye mema no ye metumi no aye ha me di me ni ti pontia na brefi koto beji na ni me da sibru ne ba o prisan ti enko yi no o ba kronfa wo twese kai sanya nchira ni ase na busofo nyina hono mo bodemu o si mo ni aduma pa manidi se ye na ma edwane ye se ye me discipline ma ye mu a ye yire ni binom bedi nkwasasem ena me no kasai adenti na me mano atimanya good monfa bro friendship relationship ananya good upbringing oh my lady ene me bani ya de onim se de papa beka enti o ya de bi odwene ho enti ye ya be ma no se nya me ya de o timi hwe oba de a how come so timi control oba but we for me twa no me ti o my lady baby pemwa wo ma hene ho ena o ma e buana ma wakohum panifo bi for adwuma wo ba ode ne ba abone bo eno mbo my office na o se akra ne ye na akra ne o my se o akra ne ye no aka ejimi pa akola no na ne papa no junior jai o my se wa pena o ka che ne se onko wa busy o be friend wa feel kra de wuye be do be ko ni what mi aka wo oni onyafo ho se yatem ejimi pa na what woni discipline ofie me de me poma sore down we say my lady me bo wa ma wa jonso yes yeah my lady na say he passed the free school by here ye call hospital no doctor na anyi iska adento was the we akwani si ne kasam say me matete ne yie ma ben no me no mu di agoro me no mu kasa mo da woroma ye hiafo ma hu obi ade mo ni mmere me anwene ye e matade enye wa fefe de school na wutim no obi be the rich but wo de okontomle no di ni nya ho de na dache wonye be papa si na fa mpa bota papa echi my body but na bad time no sabi enkuranse omri show mo mani na se hwatade ye se eye asemasi se de ma me mo kan ya eto so opre wonya be makwa wo hwe no wo hwe nipa ofo se oro so be sa so be ka Absalom nan ene my lady me hwe me phone so be sending video bi papa hinie emema maku 6 fa akura 15 years and oba gan na ya je oso e mo no wo ya no tabdatum no abodi mu nam say na so fu pani ya di we bra ofo malady na say me hwa ye de kanya bia me kenda bi malady tie utaje malady ye ta de sen malady tie adeso yesu ano malady hwa adeso yesu ano roman shaswa obi betu sadi bia malady tie malady ye wo ade bi ho no mu a ese usunya romance wonse mu nyina mo hepo no oh ye hwepo no oh da bi wonse wani magu oh ye de o si kan obeka se bia odi bo ye de na wo ne de bre da bi maladi ye ntim family what yes parliament one ye ntim family asem na homete meti radio so bi na me de ya asem make as a young girl wo fa ni mema nsia se be pedo se be du enye so mo ne da no so ha no da bi na ni agenti be dum na bi obenya be me ne munyafo be wan se be no wagya pade ne mo bi ahasana mi kan ye onya se bia na so be ko vagina steam yes mo ko be se bia bi dey see give us wo so do bana be talk show na adane sedie wo de head no sa wo pemi o sedie yo minim as dey ntwensi ana wo pemi patro de na dia wo ba be manimu a me pe wasem emmo wasem ope masem you young boy give us
Yamagana for Aquaba. Now, Yama one. Ready, young Shadrach, many a brandy as a yecha. Nagana for Nanjaji, not all Yamen. Mentiasi, Sabamu Apano, Ube or Tanako, no need too many more. And when no video me, Papa Yonkwe. Yamagana for Aquaba, Nayama one a ham family sentiment and Jatum. On Sompa 93.1 live on Sompa television. Radio and area from within Nkomo. If you give us about center, Quancha for penning Dr. Solomon Krebin, a dog seems as well from within Hunsametis. To say, now say Yampa rest assured, see among common fire and we within the next. Oh, now what? Certainly now, I told you know how door. Num I would just so me no babedi hon come ebedi nkomo e dey forgiveness herbal mixture dry eboa na boost immune system na to malaria typhoid and I join this I said if we need pedem na give us P capsules and I give us co capsules and so etimi aboa na and name what the friend say rectal dysfunction we your ba we your be mo ten kasem ekọ formatimi and so aboa na ene eto ase dey free we need pedem so G number friend na any among come here live on TV I don't see a number so no about the Google screen so no I say on 0543 222 470 0543 222 470 na once what me any anabon come de bia make say give us ye buy and your ma mienu amano edan so e we dwumade aye din ho ne said ye dikan ene ye boa na ya ma wo sense of urgency and so watimi akonkan ye mpese ya ahodo a e be ni pedia no mu obeyi mu and obinya keni problem na oda dialysis so na oje ayahwa aya na ho keka no e wo hwo na so nya ya ahodo wa give us ye nuro no timi sa aya na e wo forma hwe ya adwen se enku no eno ene bekun ti eno eye ncheche ba kwa so and I feel the torso mienu and also some the person again say ya church on your mahodo we ya mo ni pedia no abomode no atwom ho e de afim we bi ho no ma onim e bi nso ho no ma onim nti de ne onim na okoso eye ne ha ni pedia no na ene ya ma wadwen nso aba ho so na medically na se clinically won so atimi atwom ho e de afim so na de bia meka se o ma bia call the friend say political instability ntokwa akase ne nketwe nyina say the police foko na won na ntimi anso no the last point of call I will be true for you get it Samson and we nipedia no the last point of choir Arabia show your immune system to where bon kaye ama ye hu say no kra so immune system na so ahoden semino ayade se eba forma Arabia betimi aba woni pediam yem pese ebe sa na ene yes time is man ubenya bre na kwakoye adwuma no wanya sika de gu botom no na ye de give us about mixture draw se boa na enom na ene emboost immune system no na ma immune system na nya ahoden hwonko na immune system no nyankopon ebo nipadua no odi dwumade atitrum yenu kra e de ato immune system no eso de edikan eye recognition and identification boana akai yare bi ebeba woni padua no no na asa e de afri honom sanso na afa yare a abapen na dachi bim esa ebe biem no aboa na etu ase e de afri honom sene ebe ya na nipadua kwa bi te se bone marrow complement system white blood cell carbon ansa na wanya de afene se a complete healthy immune system no etimi akoso sa enya hoden hwonko na ene akon enso yare ahode bebeba ni pedie no no de afri hono mesraw G number free and men compromise on your health on 0543 222 470 0543 222 470 na once watimi ene an abon komana apomden pano nsa atimi akaka na hye no se baabi eton no bia ewo oman Ghana mu ni titru ane herbal shops ahodo no nyina kan na hye no se wokọ na ose wo pegivers herbal mixture dra entontom da ho a wonso betimi enya bia ma foforo bia se diguma te se givers am stromangi insistent na ege original givers no na efedi djuma sanso na feyare a ye friend se malaria ya we ne betu ase de afi woni pede nim de bia meka se wiase kubata won hwe wiase apomode ho nsam so World Health Organization na mianya ho enta se so hwe malaria ya we na ade se bibrim hanim sei atiate sei e wa hanim sei pa na ene the more na ye efin ahodo na e pai entontom na ye pai entontom ahodo na female anopheles mosquito no ana ye kofa ba o de malaria ya we na eba no wono me kan na
count no now put plasmodium parasite and one of the good winipedium ebenam so ama wenya yare fenesa malaria yare no nanso the male mosquito there ono on hia omoja mfa nya hwe nti ade aye de e flower ho fenesa nectar eno na ofidi on nti ne wabisa die nti a ene ntontom behia onipa moja ansa na ode ato nkosua na yesi wanya nipa moja enya de so beto nkosua nti ne se ntontom ayo female anopheles mosquito the plasmodium parasite ma wana go onipede ni manam so ama wenya de fenesa malaria yare na mesraw Pegives herbal mixture dra ntontom eda ho na enom na enku eye malaria ma wana nyina emfa emfi onipede ni na nipede ano enya apomodin pasronko a eno enso etimi epe de be mu ho se wenya malaria yare no ebi eni onante kakra bi na wabre dodo na sabio emma no dwense nyinsan enye de bia ena tesa waposo no waposo ya wo ya anasa ya wo mre untimi enedi ho hwa asese eye hwe nyina ebon kai yesa no kre de fenesa malaria yare no wenya bi ewo onipedem temesel Pegives herbal mixture adroni bi na enom gia number frey on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ene yana bon kobo na pomodem pashonko one setimi accounts number na media to jana say WhatsApp number to him on the internet or message apesa odeba obetimi enso e de abana bibia akofine e de ama mene omi enu sanso ena fe yes so would give us typhoid a bit was here at the free winnipedian salmonella typhi muawa one of the yare fenesa typhoid ebano I dare say bit was said the free winnipedian means you hold wa yen treating a ho ente na konipedian mu sanso and afa we are no asanso the few hona ma aduane a ho ente na konipedian ma muawa ewom ye kan si abefa ne say ya agro enioma eye man no na yemfa ya adwen enkoso no I dare say ndada brabo mu no eno na edienya nti de bia me ba hanim say mekoso advocate ntemen kasa o malaria de anya hwe o typhoid de anya hwe de odwen se anya wo bibi no eno ena de how kase na obebo ka mempeso obebo kente no me kan Pegives herbal mixture dro and so e de amount na wodi adi wudwuma die ene unya typhoid indications ni ebi ene emma ayamutim constipation sanso ena fe prolonged fever ade ne ho enso agimina fe diarrhea sebi uja wonan na ofe frey on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi any an abon komo ya sorry so would give us P capsules and if you give us core capsules sadie we de bia meka ento wada we ya be ma na we rectal dysfunction untimi ni dwuma sadie opese wodin no ebeboa na enne apompe moja afi woni pedua akwa fe ne sa arteries na aba eye obema entini no sane be ya no betimi edi dwuma na timi agina brane intimeshaw we ya be ma memfa eni agro de bia meka se broken of homes ne sa anyoma na honom na dodo na ahase edi efri se ne wantimi ne ho kani endi dwuma sadie openo na wan hwe na oba na nyamehwe ni mu na ofa wacha the problems bebre and so ebetimi aba sanso na afei ayade say low sperm count beboa na ama hoden hwonkwa ba woni pedianum kokko ni amaman ewo ni pedianum nyina no eboa na etu ase de afi ho no mo ye oba wo ye be ma watenka sem ewo for mesrel Pegives P capsules and afei co capsules yemom adi bom na won so what to be gia number fraying on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ene na bonko na pomodin passion ko yakopon na menso na setimi aka medase opi so buy why enti oh Abraham Power nke mfa course simenu na yense 0551 931 931 about time I phone must I said ye yemra hello Good afternoon. Afternoon, Pacho, DNTO. My lady. Hello.
Hello. Hello. Hello. Good afternoon, ma'am. Bacho bibi aboko de. Eradi adumo. We do ba de na se. We SK Bolas. Nyame ene hene. E wa de nyina mo do du oboa se coffee kum. Mama we de nyame sha mo ate. Nyame ka mo ho. Ene ma me fo ne bebre ama ko de na mu se papa po ne mbe ye masem. Ene wo ni we resu na se akwa bo na se wo tia na. Na oba na mu na. E di ama ene ejumi ka akwa wo. Oba tia akwa no. Na obe pia akwa ponche no. Na ma me dia share ne bere timi se wo papa ponche. Ruba me ponche. Enso mi kai na bro banazen on the ebia we no ko nyina hwase no na wan na ni wi ultimate no it is ya ire no ye na mo che that's enkwani bonus ye tia o ma e fi enkwani ye enkwani ye oboda ache eni ehia ya tete kwa ro mo fa be mo nyina untumi entre nkwa no we SK Bolas Yeah, that's your Bolas. Hello. Good afternoon. Afternoon, Pacha Udin and you. Me de Isaac Yakwapo, me kazafi Western Region Teku. You. Ma, ya uke mmoja de kwa ni na awufu mbano. Awufu ma me flono, omu ma kwa ma wo ye be ma no won't be entity wa wo ba. Because job ni bi ana ma mi na kura ni fi. Ni e fa ka se produma ho. Se be ma won ma am so ba ni ye ma wa no tumi wo se na otumi support kaka e de buan kwala na wo dia wo papa no be kana ya dia ma me no obeti ena be bia o ya boni ruzo ono ntiano ono ntiano ba wo kwa kotiana na so e de to kwa ba ono o yiri ni ntini e le ka no so wa kana no na ko pombo ni ni di ma de otumi di dia ahwe ya swemba na ha ka se na kwa da ma so Yeah, that's CP. Hello. 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 Pacha Odi and you. Hello. What's your good afternoon? Afternoon. Hello. Hello, Pacha Odi and you. Udi. Yentio. Hello. Yentio. Pacha, good afternoon. Afternoon. Hello. Hello, Pacha Odi ndi say. Ni nana. Eja ima ndi. Ni share program bi na me fa la nana. Who a program bi da fa no ma. Eti wo fra na wo hwe. Uni na men koi. Absuafo yento ya ne ma akra. Na yehudi wo. Sister natural spices. What's it di peche? Peche. Flavors. Aba. Your beef. Come on. Your goat. Your fish. No fish. Mo yankradoko. Mo toto tilapia. Aba mama. Mo toto catfish. Kono. Wa ufie. Wo ya dwen kwan. Fish bia wo de ya adwuma. Still me. Enye. Come on. Still flavor. Ne kwasem. Chicken akoko. Na no nsuo ne de. Ana ne shito ne Nya si no. Na bomode so jollof. Meza pia where you should be. So for my me used to be. Dia na you ye na. Me pa so me used to goat no. Na me kura de me nya goat no nam na ankasa. Me nya beef. Ese na me wo beef ne adwene ne mbre kakra bi wo ho. Now the can. Na enra de me din kwan. Me din kwan sister spices eye peche ampa. Ne kwasem. Spices ne ye de. No cre me last week me the fish ni bi ko techima. Na me de ko che na me use stew ni bi. No kwasem. Natural supporting. Oh, din for what say natural ingredient ni na wom. Eti me pa cha Fuguso.
woko ejomu a busade a wope akoko aponchi o odwan o nantwie o kokoto bi fish o nefa ye steam no na okoti me natural ya wadum pampa so PZ Roman Hill bant me dwom so amedwom obinya bia enkrasi mb ani okanshi bebia 0243 535025 where 2 pure natural mineral water eyen super no so bi ho a benuma na rolling particles niama ne nem we di ensu papa ya e dia for reverse osmosis nu ama bibia free mama na ye krojin u pensu papa bi ade ai wa dia e 2 pure natural mineral water 2 pure o mo dia se o be frɛ won ma home 0538141360 2 pure natural mineral water or say refresh naturally and graduate FDA4 ya jatum say meko Canada meko express group New Zealand meko gi holidays Germany meko Canada meko suade e hun to degree wo ye nurse ni doctor 0249000448 Leicester Ghana amwase o amwase yankase pad ya sanitary pad extra long to bito heavy flow obafuru me pacho na sope pointy liners ka ho na 0302 kangen no super na ye kangen kala drink water abore moja nbe di ofisani ye tafo new road ne kwasem about route kwanta Sompa ya bro say ase ya ye bia de pokese 0241449191 Liberty Conference koso nyankopon ya adma ochena chi meme de ya omahene ya wadu bwachi kodim paye erade akoa ya wem paye osena dano engosrani nti le kapa konu ya nyina papa ebubu ose okwa fa oil eno wine na fako na onyame be fa so wiemi die amwa ye hira amache no na Jubilee Park ene ye ko bompaye oh glory hallelujah EP original a t-shirt ho asem ye kan plain ka hoen color ben yellow koda white mayo black mema na singlet boxer shorts me say she we do me da dwa ho fa che ofiefo ye kama pa Ellis Plaza block GC yani kete Dubai gate 4 in the no EP original 0243510138 Ami Pro what is Nanson come on what do be call Guangzhou ye ko konjun China ye ko shaka sa bejo visa baby a ubeda this week ye betu ani a ubedi eni ama a ubefa ka ho fa ho don o de ma dwumadi nyina bebe wie 8 November frɛ 0244924573 Holy mosquito spray and coil mosquito coil ene ni spray emo anketwa ene ntafre yaba ode nsokronsu ntumwa ntafre wogago ene mo anketenketi a amenkuo ni pani mase omunyina ka nkope to na wo chi watade no mun na mu enye fe osu spray wia 15 minutes ni kwa sase no wura dem ho na atumi aboa wo 0322037 spray papa 3 Mama's choice mesi ya me yiri ne mu nsem nya di builda fufuo no eno anse o silver body na obenkuta banchi obeka bayere fufuo na menkan kama premium gari pobi enim mackerel fagu nsuom fa watire num didi na obehun se 0244 Mama's choice 020 Faith Omopatek eno nketwa prophetess ye wa hene makoko Elizabeth ohone yeso ye kese no uyale opusa wani entehye wa I am crow stroke sisi yade no obowa wo chika se no ngoda wo so be no droki to abi now they are to touch the manase yade no dwame Mama Faith and Christ so to Manteku Junction Bogo so American House ye adwuma fridwada kopem memeda kan ko hwe mo cha kwan 0244543859 Spanish 3 power yes Spanish anti-aging yanko ko hwe mo cha complete na waka se udwade na wuti ho ofo nya patai onum Brian how ni pedro ko yi 026 yes Spanish 114 Dawood Doctor mi penasem say Ejeso krapa e hone wo yade a wonsa Jimmy kwata edwaman ena krono envesi wo yade bia abra
na onum 360 no now the ultimately twa pono nyina so this one pay ya 0241 244 01 Lawson Beverages Company man caps meme gina say dream ejiremu na ma no o ma select no kiki obu eye 0244 kanko pe bi na no 8169999 me pacho mama ya maame no isa pia tena ma ye ewia no wabem ya maame no trance case number 1 Cecilia Boatma e na anti sifri bai se passe oye complainant one about the credit register respondent wora Joseph Dranko one so wa hiu se passe na ara be ma na bro na prepare or day you court anti si ati say kasegu akasemunu oko hin asole your Bible Quran before ko shia any snap Racha me ko Pentecost. Praise him. Hallelujah. Peter. Boarding. I am Boarding. Cecilia Boatma. Cram Bible. Me cram Bible. Sasama me beken. Sasama me beken. No cretrodo. No cretrodo. Minitro. Pentecost nyame boame. Pentecost nyame moame. Papa na ba. Dia na si now asam na ngasam wo na we manim sirisiri mpacha me mi ra na eti ho no na meti ya afotepa me ni mi ra na ho no free na obehu mi ho no ono so ye mesi ni dem na we si ye ura free mpacha okay o free wonya say free 4 years ni ene wonya fofo 5 years okay ne sa watra wa mekwa no correct ya mo nti fufure ya menya ni obeye adwuma wotepa na obehu mi mesi mpacha wana ahwiwi mpacha to no wabo ama hono no ayese mpacha yanko computer na say we DJ Black wo bebem wo hina pia ene wo mo approach for central ni mo ana ya che na wo mpe 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Now then, I want to why stiff for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in a much shemeno, a moye triti. Means me pon sorry. Who name one? Me free don't buy na me catch say mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne sawada sawano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha now na madam Fukofin po catch me say he work natural hair for bi drobi omodi aba your friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotoje ne waposo na sorry a wo complaining no sa wonum 3p a ebejane se hum edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwadie nkratoso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021 Destiny. Plaza the way this year market.
from Jiname no yanyani different type of jiname. Betobi ebwani ya fofo ya tete so. Yes, our anchors come and be what Abyss Plaza. Femi che papa bi edami ko. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Ya tete ni amane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi cotton, betobi koche. Eya fofo la fo ya tesu bla Adesia Market Abyss Plaza. Bye bye. So what about what the papa piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to come from now on to me bread to my day one pen. Give us P capsules. Over to us, Mama. Oh no, enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Where you from? They na phone me see that bet chiamo as a niji. No. You know if you account with the friend give us cold capsules. Say yes, see ya red na wo so ko di do ni pedem woni na wo posa amamai enti ma wunja wonan yi. Unum give us cold capsules. So go ye free. Lawyer, give us cold capsules. And I give us P capsules. Hey, and they give us free. Chinasuma capsules. Remember what if you do what you do, Cronquan, give us core capsules. A painful about one more menu for an inquire when if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hie pa enye prekasa nku nuaba ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prekasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agiatum yay so mama ene de me sumenya bi iPhone 34 kwa Johnson we de wa ya de hey so mama iPhone 34 pa na otoyin e kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusu yi kwa Johnson no wey so for mama premier ni pa no de na kwa beda ma chinchina no ende me ni bewu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana ope dodo atu aton every 6x ekopim 15 Pro Max ubenya every 64 GB de kopim 256 GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia borua AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nina about the yam phones nso a borua hokoje baako anakotu bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station echi ho Taylor Lane ekwan esane kwa market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties any rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusiafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World Kwa ena obenya papa Adi oish Honey never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Usa dawo complain with sisini kokua. Epe ajiwakade. Enu hu draka sepa ne nkodi brew. Eyema mani mema. Eye koko ni sisi yare draka sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na eye meyi. Na Edusa ya wase se me bra mo ye. Sweetie, me come on mama adwa mo. What does ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa judi. What can
Obie Timinum. I just attend for one woman for done for any the onion feed to me. FDA Aji Ejodi Nkratui Atum. Hello, me dey grow fine. Wonu mu atu, buntu mi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yare ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yare no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum Usisi na yawo ya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutu wo ukoachi ena yawo ya ana wudi achina wonya no aduro uti tubi paiwa ma wo ya wo hwanye yi adwumayedi brafo ama waposo ene ene udompemu nyina yawo ya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen uba New East Chinese Hospital wa yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yagisika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ye wa homa yi so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora ema biem Abra, what did dear feel do? Ade, Nansen, and so quadria near your dabroso. Ninguane na bomu, and so for manapa, so for manapa. Hey, bra, a summer no wakano, na the secret ne say. Hey, T, sister macro coffee buy. On one hour coffee sister spices, a big gasso. Spices are who do sister dear big gasso. And none me intercem you. So filia pontia. What flavor? Fish and choir. Fish flavor. Sako konsu na oberia. Chicken flavor. Na so pese we stew so a. Stew flavor. So kon do beef. Beef flavor. Efe se o pedudu etu aton. And one is obeko edum pampaso. PZ, Roman Hill, Swami Market, and a Bantama Market. And can so CMB. Ana Okanshi. Ubenya biwo. Fra 0243 535025. Ana 0279 140940. FDA aji edwadi nkratwe yatum. Mama's Choice, your favorite. Yeah, I also say what they brought to our local market. Mama's Choice macro. But the bon coin they be now just the divvy na when propose mamma. Nyebekesha. For my dear mamma. Hey, yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice macro. I'm not quite why you show my son's wire there. It's a make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Ya pebia ni amapa wodi aduampa. Enuni Mama's Choice na papa. Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji ejodi nkratwe atumu. Anyo, said ya friend said ya nante fa montene so. Na ya trete ya pom. Afiwe Sompa FM 98.9 Sunyani Sabakaya way. Na ya nante trete ya pom. And on the 9th of November, ya nyina yeshiem anopano num ewo post office. Na ya nante afa tunyan amontene so. Ya be pie coronation park. Na ehon ye dura yay. Abiba up, any abiba down. Abekoso. Meche aerobics. Ya nyanim difua. Ombe kasache wa pomdi ho. Ejishade so say.
dane deɛ ma wo mpaboa nyɛ ready adepamfoɔ bankfoɔ ɛkyiyɛfoɔ ɛne political parties nyinaa saa da no goloma hyefoɔ ayɛ ready gyamafoɔ bɛba afei tieten ne bɛgye agum na mo best DJs ama mo nnwompa ɛyɛ peace walk kaadɛhyɛ no so sɛ nantie wei yɛkyerɛkyerɛ yɛapom ɛde akɔ 7 December akɔto aba ɛyɛ asomdwe nko a aboafoɔ ne 3A core capsules miso fruit juice 5G drink Frimp of Vibes Recording Studio Anna 21st Clinic walk with Sompa Nantibio na tenetene wapom. Oh darling, you are always on my Ebishafo ya makwaba edi aba madam trasiye na ase de wode wase maba na fe utirimu da eye wono memi hu de obeso okire ose ukun awu ebacha woni ne wo sen ebacha mne ne wo baako na me so me wo mami ensa ho dada ti ukura nan ebacha mo eti be me ya wale nu hia no wen ebacha tepa da ben Misiano 2021 mawo ebacha da bia fe na menyem onyam hotuwe yo wedi na asi ebacha minyi se ye no na o start say minya be 2 months no na o start as a problem atete ye edi atete sikasem wakoye ho ade ebacha sikasem se onya adwuma oye adwuma nti ukase sikasem amenti ase e go kire ukom ai minyi se ye dede o kire me kompa na so onya adwuma ebacha David ensu pala na meko eno di hu me water pande na me no amoton na ba awajai baby wono ye new site nti wono me no a ye nto tu konsupa ebacha super na meko to ba pinfo no wabo wa you say ena me se yamfre prosi for me enche no se de o se de kana afidie num se wonya adwensa kira de a mo fle no na shall ba pinfo de ya yew e pu hini agum jamana ni tadua wona ada we one se ni okunu onu wi wo hye bacha David wo hye bacha David wonu ne kwasori bacha wo kwa Pentecost ni bi anti wale me na wode me ba ha sei na me ko Pentecost ni bi no no ana wo de okwa asole nko me de na me ko ma asole nko oni all day in court shane wi aye trena o mane seka obetwetwe ni de wi ane kon agina no ana wonye sisi edi ne bema oba pinfo ba ho ofesei wo hwe papa yi kon a wo ye bema ne ho beye den winse babu butrosa wonyem mamba cho no otu kwan ni na se 9 fagets no no otu kwan ba be ka 3 days amana tu kwan no won kasa me ho wo ye ne day na menya ne hwe ma me Cecilia wonye bema hwe ma menya ne hwe by the ni nyina ne se de oye ne ye me ma no o man aha me ba ne nchen ba ko pe ene na wo me nchen nti na me ba panyin de wawie se score no kira de nto de oni me nchen okay nti na me ma me don ko mom na wo fe so bo nwile ono kura ne ma me de nkura ne koye ba na nkura na sitina munye because when ki arrange akwache no so sa da bi nkura ne ba ere nya dai nti da bi nkura ne fla me ka kira ne se papa nkura na sitina munye o ma no aha nti mpese me ko form ba ana me no kan na so yi wate ti me ko form ba na so bo le jokula yi nyina ye be da ye bedi bete nkura ne ba ye na ne mu sa sitina ne mu no asesa sika nyina ha enti mu sa ye ono so wo ma ni bi ono no wo ma ni bi o say or 5 ba obi boko me so nan ka mi ntimi dabi go fa onini swa wonu kura num eti sisi sankra no wen ono ne ma ne wen ono ne ma no manyinyini nti omu ni nche ba cha dabi manyin to bi ani nche se me ko family mienu we se ne ba ye na na say problem no ani skasem wo de no omu ye omu fie ni wosen
bema no 13 bema panyin no 13 na ketwa no 11 years ana ketwa ya menyim na chi so 7 years obekunafo na papa yi wo 5 onso wo 4 tika wa hu pie mu adi adea ma awon ana awon wo ha me na emampo no ana kwagigi nuru nyina ma me se wo man ba no pa tan na nyansi ba ya eidu tese mo be nya ten kanabio onso a wonya adwuma bia blaster Messi Cecilia ya den na be me ya broa wo bu hia gum oba pinfo bibi ho mamba cho nine forgets no wo tu kwan okoye adwuma we by 4 na ebedi 4 days ama knife na so no nkasa me ho me so menyima me jale pa de se kwa na me ho aye den kakala me da ho sa nto nkasa me ho sikafo ayire no ma wo ho adwuma ba kom ni bi kun wo okoye adwuma ba wo nche ma nkasa me ho ba me de na me da ho nti bi won mo kwa adwuma wo nyi scan to ho ba pinfo wa time bi wo yi scan to bi wo so atansi no ayi ato no wo ko nti me de me nkasa nti knife na wo de no aduane adia anakoto odi ku nti knife na enwade ya wo do de makoko bi o nti knife agets na obetu kwan no ana me ko plavit nti mi pie no na obe wono ni freedom pie no ni freedom pie nti mi wi ase me wura ma mitwa me na ne bag bonachi ana me da me na na se ja utu ya mentu na mse na wo ko no ami eska tini ga so ami eska nti opie kogina efie ni yem wonom no sen kurasi ni sane akasa nipa ho ina bia mi wura na wo ko emi ni nkra ne be den na akoka na ko wa ma eska sika wono se won kasa me ho won kasa me hunti no isilia ma unzo ase efu kakra wo ho na tirimude mamba chale bi na dia dia oba ya bo ya bu hwagum wo sresre wo kon de da ho yesi ebeche papa na davi ezenya agin sakra papa ni kon agina sei se me nua diganga so wa chim da o ta o tu se a kwa ni pre be tu se sa opa we wo benya agin sakra ti mamba che scan ho no ela me ba enti membinka no so oniska na no okwa kodi se o ma 100 house yanso okoye so ka 3 days nkonya 2 weeks ana me se 100 dey enso nto membinka no so oniska mo kamoli gu ha na twimo kodi bom ana me se ne okwa won se niska ne bi no so okwa 1000 kula oni bi obesende kopim so obeba enti okasa na ma me bufuye wo aha me bufuye na me ko pie na mkoso na taadiem seni wo kofa be ma no police be mu ni ti mamba cha de si ya enukura nyina na meka no wo wo di opinfo no akokọ once yesi nyinsa akokọ wo di ko police oni o kan za sa ma mbufuye na mpie na mkoso na taadiem ti me so na taadiem na me se o ma mbi nka wonya sa me ma ne nko na me de me se rua ni botom na me tu ni botom ana menya scan bi woni botu unya sai na ye satan kwa scan kwa ma hu ne dodo satan mu na ode bo me nti ma hu enti scan on wo ko no di ja ye no sa agi firi me ba ne nsem ana me se ne waje de a me mpene ma onya de wo nko ai so sa di se scan ye de ka me hu no so mfa ma mte ma me so ne nsa ko mutina scan wa mo ne se me ka ne nsa ne se ye ko beje mu ba me ka na we nye scan na me je ni mu na nani adini ana me sa so na taadie mti na wan so de hwa me pa cha de wo so ne hwa mi an hwa ti na taadie ni na me so ye no ene ma ne de twede bo ma ni so nti me kwa me fenti me hu hwe ti to obo za utwahwe no ja hoko me sister ba ku ofie ho no nti me mani te ye no na sister ne me manager me ncha na nkura ni isu wo fie ho a na okọ satan de no ogina nto hu se ma sole na na ofa ne bag na pabam nti mister ba ko am ne firi kuro ba ko na me frɛ ne phone so se o me hwe de mi kuna ya mi into oba ye no se se de moja su nyunu kura de minti mi hwe e no ko frɛ ho committee fo ne bae into o me be fa me de mi ko to hospital be ne kura be sine wa ntwia
wentwe na o ma bro ba ko pe no de ball wa na obo o de bro ba ko pe one bro no de bo mani so nti mani so one say me hu ni ko wa na me say the wo tina ho no ne hu odin mani so blame na me twa Messi ni oye block back wa it is say o da so ne neti e ba ta me ne ene so aba akwadi o ko bekum se so pe say edai man ba cho de me peni say na frano o han dan ma me na wade enwu yo be dan ha ma wo wure o be ha dan o fi krobeso o fra sinfusu ayeka asifusu e ba cha na so free e ba cha me fra Kenya ase Jese wa we me ba cha no pe okoye adwuma o ko de o meuska ne de o ko de o ma 50 cedis no ma ska ndi e bi msema kamasem obu wie woni o sika me ba cha de bi obu o yanka sakula be pem ne o September na asem ni siye no na onyi se o kwantinenta o ma miska nko na oni health insurance e ba cha me obi wo ho na nko se me kwa ni ya ska sembe bem lab ni ade ba cha ti baby a onyi se akwani mu kakra me ba cha nyam wa next month me nya 5 months onko hospital ni pa na wo se wo ma no me yale foforo no ya je meto afele hospital nti eyi me na ya de mba afie no me nko obiem nti bo so me so ya ka chan so ma miska nko hospital no say 100 cc na me say 100 cc the end na ba ma ben o say amount for say 100 cc no de ma me ye beso into edin ka ma me 100 cc no ma anko ba no o ma miska nti ma su say but trans why na me de bombo crack sheet case say die hey damn shit case pa papa ya ti sabe ne to ahua oba ne shoba pin for the wire no da treasure so me ankwati na adu theater na wene ne kasa na obeti nyam na me kotunifo afuto no ai pro station no sabot we ye janu bekum eja ban enko Yosef Mame Nyangopo inshamopa ene ewie yin so yede nchia kese ebe free Dr. Ba aso ye ediama yarefo ene etiefo enyina dane da nyina se Nyankopon ya adom na ode eda we dum yese ne betransia ya na wa wo hwe wutie ya kwanya kese se ya de ete wo so a wo bre no ubenya kwan na do wani a kire Dr. Ba ho na afi ya de no etimi afiri ni peduanum akọ eno ho dawuro ana ya anada ne dan nyina ye bebo a kire wa wutie yen enti ena wie de be ka kire won se o pe Dr. Ba ehunu na wo de ya de aba ho de a na ne wo beje number ye didi dwuma no na de wani a kire ho na afi ya de bia ba ni peduanum amenne o tete wo ha hai o bre no na afi ye de haban kan ayi ya de no afiri ni peduanum ama won so ho ato number ye didi dwuma ewe aso ye ho ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 sa number we ana Dr. Ba edidi juma ewe aso ye ho se wa wo hwe TV ne de numbers ne yemiensa eno obetimi afamu bia afre afi se wo hwe Dr. Ba yen ye kira kwan a kumase a ye kese free ye wo kumase atonsu agogo kumase atonsu agogo aban hospital ne wa atonsu agono na chi ana Dr. Ba ewo ana afi omomo nkrampatem so wo hwe Dr. Ba wo so a ye was Painters Road 18 junction ehonso ubehu Dr. Ba eho ena wie idane dan nyina yese ye bonka ye aka kire obi a wotie ohwe se si a wo penipa obetimi ahwe ndompe ena okase mu yade ama ahotone asumdua ba fie dia eno wasem ane ye ka kire se eye Dr. Ba enti da bia be transe ade ye ane ye pese church no se udompe na yade adokoro na menne wo transcentra wo chese wo ye ohwe nyeye no wo de wani kire Dr. Ba ho a ne nya adaje ne de ahaban ahwe fise Nyankopon bo obi a wade titiri odishe nipa da sani nsa dwumadi a wo medi no asase so Dr. Ba de ne se wogya de no titiri de wo dompem ne kase mu no obewe no yi sa ya de na firi ho
ama ho ato enti na me no wudi nkomo ani edi nkomo afa obi a wanya nkwanhia apira amana ka ne dompe ene ne kase mesrew ebia na wo nkwanhia na wunyaye no wo de ne de emu nanim nanso akoka wati kase ne spinal cord no amene wo ye wo hwe enye mesrew hyene nso na tie ne ye se akikase na eyade anyankopon bo ye bo ni pedasani ma wutimi nante anase wutimi tenase se wati kase o hawo ne amane ba mu a utranye ya obetimi abubu oguo nante ekura untimi nsore nante vise obi anya nkwanhia mene bi atwam ngwampa mua amenne aka na chinka sene kakra amenne wabubu ogufom se wanhia Dr. Bank na me no kasa nyina nka odate fom anka untimi nsore nante ye enti na se wutie me na wo hwem yade me ka chon se wanya nkwanhia ka wachika se no ana yade bia ma wachika se no hawo ne amane abamu a we na ya ne ye ka chon se enko ba bia me enko fifa no ma bi anyeyew furniture Dr. Ban aso ye ho na obedru a haban kan na nyankopon edi adom Dr. Ban se onfandi djuma ewo Ghana ha ni ba bia no eno ane de betoto wachika se no so ama ohaw ni amane bi abamu no ya hweso ama haban na kopam ya de ni nyina ama wonso wanyamfa ahodie eti na me no wakasai ebi obi de ai hana ne se okoye ya ka kire ne se na chi no tokura bedam ana arere enti ama ne ho kire ne pa mesre ma me papa menu aba wutie me ne se wokọ hospital bi ne ya ka kire se wachi na arere ana tokura bedam a mesre se obeda na se na wode wani a kire Dr. Ban no ama nkase na arere no nkase na tokura bedam no how ne amane ni nyina firi mu ama wonsu wanya mfa hodie efise nipadua no se wachi kase ne yade hya ase se eba mu a utranya umu betimi akoa ebetimi ama afa achia ebetimi ama nipadua no okọ kete so se wo koda wo nada enti hyene nso ana afi enimo bebre etimi ma achikase yade etimi ba obi odampa enye papa so titu mattress na woda so a wo sole ana amemkom na asa pagya aba no eno emwo mo achikase no enya nkwa enti nenne wanya haw awu achi no obi wonso ane de ye akonwa mu da akonwa no wone ne tenten fa enso no oko animu na wo hyem na afi oye de ope eno o haw achi kase no afi obi ntena se enye sedi obesi atena akonwa mu no enye ubewuso wato ne kon no ko achire no agye ne ho aba eno o kwa wo se wachi kase no eye kakra ubewunu se aboa no enti one day ubewunu se wo no aka fom no na yade no adokro awu achi kase eno na Dr. Ban se ye tufu ne ye ka che wo se wuyam fom so ema saade we nyine ba mo wachi kase no eye o ya na de wani a kire ho ne de aban ahwe ama ho ato eneme no kasa ne ye kasa fu bi a wanya nkwanhia ama ne namu dompe ana ne nsem kase ebuo mesre wo se kase esem de ye mfani agro da bia Dr. Ban se yen kan che wo se wo do kasa na wo dompe ekogro medamase edikodidi agora eye wawa semfise nipadua no udompe na okase eno na ema wutu anamon enti obi a wanya nkwanhia ama ne namu dompe anaka sa ebu no eno ne yesi twani nafo ani kire Dr. Ban ho first no obi kasa ebu a ne ya cheche ne baabi obeba na kire anye obehu safe edemdie abanipadua no ho eno na Dr. Ban pese emira won kwawieye no ayade kakra aye wonti wo bedi dam woni padua mu nti ana ode ahaban abase wa wo namu abu anaka sa na bu no fabra ye ho ade ma ne ye fe edanso ewo afoforo mu ne se oba se de wo kasa na si aye no ye fa ya haba no ne de atale dompe ne kasa ne so ne achechire obehu se ahaba ne yi kasa ne koyehye baabi e wo sa yehye na fe ato kasa yi enti obi obeba Dr. Ban wo bia ani dompe ne kasa ebu bia ye to ama na oba unhu se wanya nkwanhia da unhu kura se wapirada fisa abrewa we 85 years eba na ne sire mu dompe abu enke ye kane na beka sa abrewa de enko nanso Dr. Ban de ahaban toto maame ne naso amenne maame pani chese ote Dr. Ban de unhu de wo ye ne ho ni nyina chese ahaban ne yakeka bomu no aye de to akase no ano ohye na ye dukan ano nam enti obi ani dompa na ne kasa abu anaso ode akọ na baabi ama ne nan na che no ni nyina wo po ano na de ba Dr. Ban wa yana de wa yam fomso no yen ye hyam fomso no ye ni ye ema wo bankwam enti obi ani dompe kasa bi abu woni sirem ana ne nsem ana ne nan bia no o de ba Dr. Ban wa nyankopon adaroma ye de ahaban besiesie amaw enne nso toto awa ba enkrofo bebrebre o branso ano obre wo sasaboro ho
wo sasaboro yade na ete wo so no eno so wo de ba doctor ba ho na wo pase yen hwe wa abusua yade na wo de wakase abusuam de ye sasaboro nkwa no ye beyi wa firim a kire wo se ye wa adure di tu sasaboro yade ase enti obi asasaboro ha no onfamra doctor ba ho afi arthritis yade na ne awoba ya asoso so wa aposo a wo ye wo hwe enye no eno so wo de ba doctor ba ho a ne hwe na fe ye yisa ya tie ni nyina afiru mu titiriw arthritis no ba bi arthritis pa na edi nipa bebrenya eyi nipadua wo kotodwe enti ye ka kotodwa asem a ne abo doctor ba edin mesra wo se obi ayade aba ne kotodwe mu amene obre untimi mfa ne kotodwe nante no ni nyina no oba doctor ba wa ye wa dread tu kotodwe so ema ne bowura kotodwe nim ekopam yade bi afiru mu siesie kotodwe ne ye ema wutimi nya adaje de nante no eno eni kura doctor ba enti obi ani kotodwe ye ne ya bia wo tieme no wodi wani kire doctor bawa ye behwew ama ho ato obi ne hibo na donko no arere amene nante ho ayede ama no eno nso eye doctor bawo ana abeba amyahwew ama ho ato ye firi we nyina mu ani aba obi o wa adwene mu haw enipa wa dam de ye ngege na so wo fie o wa hwe anyeye otwese kaye obekun fisa adwene mu haw no ehu enti se obabi adwene mu kan kakra na nse ye de akwara bi ba oyonga oba doctor man na dura yesade ne ba biem no na afi akora ina ne ho atoni enti obi o wadwuru mu hawo no enye ba bia na wo so de ne kotena fa ne bla doctor ba ho ni nua ba akwa efre ne twere ya de ono de ba bi ope eni se nipa atwa hia obo nsu otwa na anu nsu obibi atwatwa na no eno ana enye ema doctor ba ti doctor ba se etwere ya de okuta ho aduro wo de wo se esunsum kura na bra na omo aduro na fa mpai bota akire ya de ne efre ne twere no ebefiri wo so afi o se yamkuro amen ne nipa dasani intimi ne di aduane koto ne yamu anu obufa so eno so ba doctor ba ho a yebero ama osa no afiri wo so ama wo so onwo ato mesra oje doctor ba number no ne yemfa kasa no enyina emra wieye ye number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 0834 A2 Dr. Bawo Kumase Atonso Ago Aba Hospital nechi ana nkranso ye hospitals 18 janche mesrawo eye yade enko ade abaabi abetimi de abama yade nako eye ba so fa me nyango bonsham to adofo a wonu di awodai mo ma ye hye wonum na yenko yenim mami pokua edina woda woman of faith from Banyana, every shin on up every your mouth happy birthday. Nana queer catch your obi and every shin and answer and now would in our day. Yes, Rouse Rishra, Quatintin, Ediman. Pastor Evis Najamai, Chief of Ferry, and then Sudin Auda, the spiritual commandant, and a prayer powerhouse. Yesre onyame sadom ne noso musra noso amode ne noso sanso onyame nam ne so wiebre e bumpo kire bebre nyame shan pa Auntie Celia yenua ba mike ene maami a one ne ye adwuma e wo London and Auntie Cedi na woda ono so yesre onyame hira e de ma no kwatenten amode ewo Ante say no ye dai because so we enche no ye dai ye musa de na pese ye boa wo mamba so de me pese wo ye ma me ne se nka me pe me dan na wade ni mu papa we ba adama because ka when ka simple ya arrange ni action also say no de ye nyai ti wono fi onu obi e wo pia 1 million fa bi nka no bu hu egum no benya bia hadai Sisi obi pa ma obi ado ya masem me de me hu sign de ba me fa mani hu de me nche ne de bebrebe nyina achi no o san ko fa foforo me se champion mumle mu na mo friend my so for me dance friend my so for me won say sister ya wotu na so de ba ye onye serious Chese minim se timudo senso se dibe yo so se be chi be ma no mpensa so mami oba abesi wa ya wawo enan ya sesen ukru so awu ena wo san akwa kware biem
bɛma yi wɔanwene sɛ wowɔ ɛma nan yi o sɔfo ayere bi yɛ wase wayɛ wedding bɛma na ayɛ ne wedding ɛna ɔne no ɛteɛ bɛma no ɛma ɛnyini anaasɛ wɔn mu ne nkyɛn nyɛ da na mmarima no mu binom ɛyɛ nkwasiafo yɛnhwɛ ne yɛ wase paa ne bɛbie ne nkyɛn ɛna wo kɔfa ɔma mmienu asɛmiɛnsa ɛde wɔn mu aba ɛna ɔne wɔn mu ɛteɛ na sɛbio sɛ mi makɔhwɛ fia me tiɛ sɛ magyimi koraa nyɛ ho na yɛ bɛma etu kwan akwantuo etimi de nsɛm bebree ba wohyia nkwanhyia na wakɔbɔ na attack sɛ sika yɛ ɔde ma me ehwɛ ma piska gu ne bottom yɛnka no korɔ wanse piska gu ne bottom na so 1 million so sɛ so ba me pa kyɛw 1 million de mse so bet ne yɛ ka ne sɛ wɔn na ɔ tempting brand ma ne bo no wo do sɛ ko kyɛ so ba me wɔn mu so wɔnyam so ba me aka ne ko yɛn ka bi nkyerɛ no brand yɛ bɛka ɔno no wɔn kasa so ba so kasa so ba kama so ba me so kata be ma ne to dia ne se ne osika no se ne osika no na me so me ne mai so kata ne to dia wɔn wakɔbɔ na attack do nse wura ne bottom na woyi sika na ne ma ne bi sa be me bi wɔn so ɔfre ya de bi sika no woni bi ampa ne bi so ka to bo na wonya kasa da nkɔkɔ bi ankɔdi be bro wo de wɔn so na hwɛ na bo na ka wonya de yɛnkɔ temptation. Hello. 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 Eja Joseph, my. Yeah. Mira na what to say? But on your number also. Miss me we pa e from me. So for mommy wa hini ni me adwuma Sompa TV. Because also. Ya from me so for mommy me adwuma Sompa TV so. Wait my Sompa radio. Sompa TV yo. Ababa we be a friend Cecilia Boatema. Was ni kunu. Was it wabuna mane hwene buagum. Nukure bi o. Okasa mi ntini o, mi okasa amasiri wo. Was it wabuna mane hwene abuagum. Nukure wo. No, but okasa no, etiketi si mi ntini. Dia wo kan dia me mete. What me nka? Me se wo yiri sa wabo no. Wanyema abusumi num. Wankɔ doctor da. Wabo na ma ne hwene abu agum. Na me se nokura bi wom because dia wo ka no me nje ni. Manuasi. Yo. Maybe I mean now make me new Sankomo to no. You come work up and get this to her. Yate, dia wo kan meti me pacha meti. Go ahead. Ya wa swami. Swami. Eti pacha. Enromo hotel. Okay. Enromo hotel. Hello. Eja Joseph. Ya wa swami enromo hotel wa. Swami run about. Dabi enromo hotel filling station share. Okay. Eti yentwa wa na ya na hanu se won kasa ena wo bisa baby ayewo eti wo pa na yemla ho because pictures here odi ba ye a police case eti ni epese ye nyam ni eti wo so wanu mu de bia na oba ne boa. Hello, me too. You got on me sitting in car for about the 3 or 4. Papa tie. What the kind of one and 2 me say ya wo so am enrom hotel wo beba na yemfa if you are far me sitting in car na boa. Eti wo chena beba ana ejuada Ejuada. Ejuada Monday.
the Monday. Aye. Monday, dear. And that's a Monday, dear. Now, Papa, tie. What's now? I said that, tie. Yabacho. What you didn't want one po, me yacho. Dear Wookie can't natural say, dear, what to be our Yabacho. Because Oba one you what Puni say no police na me de bet you. Abrampa kateno. Mecheno na yire no wagimi kakra wudi na chi a obewu ese achi papa me za champo de fefe so mama me di be sie no ne me kan se o di ma de se be man ko han edan ma no woni ni awade enwu ye onko adama ne se wo pedan no ma na atrema na se so separation and so is very important papa na jobo no di anu ntino se ya trase wasada what did you what pa oh na chese mama ne katan enema so asem ne ko wa ese ko ka eme enya ne dua mu eso na ka yetumi ni na dele but ese wo kata bibisa ho enti ne ya kan se papa ne se so obeba ye twen wo ba ye be hu mu no kura nyina enso ye wo mu nyina ne ye be hu na ne ese ye ka kire no ewura ya ka kire no e be say enya no kura pa na wo kan wo kata nsem so e de bi esi wo kava no wo pese e be chi na so kun we beja o mana ma hwan so fa me de ba no esi me sapia brem ye hwenani so fa ma me da ase ene ma na ya ba no dodo na sa na etie ye kunum di bone a aya na ye fere se ye beka enokore wo mu but oba pemfo de wa hwede wani mu aye hwede be nkatachie pa se wabo ama wani mu aye enti se ye ma me se ode ne be fa kwan bi so ama wa oba pa bere ho ase kakra wati mane nche ni bibi ketua bi mawo ayem fra police enya sa wodo bedane aboroba o we wonyim mponi o wonyim mponi ayo se na ga na ni masesa ablampa wonyim mponi ayo se na wonyim anko be ya wodai wonyim mponi ayo se na wonyim anko be ya wodai eti madam bra wo ho ase na maame nche ne kwan kakra bi so no se ye be frɛ no adwoada no no wa se chichire twan wo madia chine be chi no because ya ma wumu zapia de kasa abaya kama tesewo na mommy eya na me kame se ne ma na dodo na aba no wo sem ne ye nipa de dodo mommy emamu nan eji se biem na kana wo sheka wanum kura mpa maame yi hwe wo ma ne ho ma de o ma aba no kumasi bere bei na wusima awo mo na wo de foforo abeka ho hwe se wo de tum wie hwe abraba e kwan odo nam so ye ni ebi na ye yem kura na ye from kom ya na kampese wo a ebi da wo yem enya asem ketoa enti ye nuanom ma ye amom ye hwe ye ho yiye se wo se me nwoma no wo se me nwoma no na ye dai ye sere mo a nto oba apa be man de ye be chi no ma ho kwan ne enti no so fo ma me fo ade wo kana so because we wo ma obeba obo aja ne hye no obeba mi pa cho piling any stomach guard aye kokoduro ene ye fuyade duro tatase aye duma we de watwa wa huntem ayona wona ade ba unim maduro no wona ade ba ya na ade ba ya la aye kwasem ye fuyade duro kokwa ya ayam tima ya sisiade ya piling ene betu nkopebi stomach guard eno de be boye ye fuyade utiti ane gina obo na jegu fratulence kan ye we from so ni pe modern so be ji se mu pay na 0597 216 047 grow fine no modrei na ye Ghana koko ne ye dia ye be grow fine eye mojaduro eye grow fine koko ene ye dia ye esham even pan doctor so moja so pa to grow fine uda ona grow fine wo brayo mu ha grow fine so tia na et eye grow fine 0244 596 532 we Ghana growth pedwuma ye abrante ne ababawa also feel do no kopemadu asenu phone na gin number 0308 255775 midima for se wani amawa Dr. Tam da so phone shata mato yade no yade no say stroke
diabetes, prostate, any the account, your pokias, Mayra, Biaqua, 0500 727 215. Edusaheba ye madansi o say ye mamia dusa edusaheba me sha kope bi nanom kokwa ifi moja edu de ha adwene o bema wa ye mere bema ni pedua ni nyina tutu omo anadwo edusa malaheb ye abo ni pedua malaria ma utimi tibidi edusa ointment eno de ye de masade ya poni aponyina so ebi eto edro ma emu nyina benya bi atso 0500 110 115 TIME Sam ayedro so bia wonu mu ato ntumi ni dia akokata so ntumi malaria yi ensansan so atia gu ni padua no this gift na pole eno de etu ase kora 0244 417 obo eba adwo to domanu oho ne ye wo Dr. Bayechia wo so obo eye wo ya wasi ye juma no wa bre mo jabro so ekuru na etuo yi preka se powder ye de gu abomumu ye de gu awuwom eni so hye de enchire hwe 0249761508 Auntie Paulina my lady medasi na me bisa ma binum se nti sabi oti mo betena ho ameme didi mu dam ameme kunkun mu ama sabe mo ma abeye mo bo ebra so de bia meka e ma mo mani mo nya mo mra mo mu bi hu o sabe yetie ye nua ba Cecilia oba wakwa awade ama sabe mpedu asa wuku na free mu ka wafa yaw bebre mu ni nyina echi wo se menya adwuma na masako hia ba ma foforo wa ba me ho ade na sabio ai oba sa wonya adwuma sabe mpedu asa ba ma fa wo sade opebia wo yaw basa ti da bia my lady kan se ma ya mo fa mo nsanya adwuma sabe oba wo do sa ya adwuma ni mo nyam wo hu o e din se sabe mpedu asa ba ma obaya wo de wo pe eti dru bre bia ye mo ye ho so da ben na wo be konsupa de ho de wo be nya sa na de ato aduane adi eti ba ma no obe fanya sakwan bi na wa fa wo se sabe mpedu asa obi a won se mfata no enso ne yiri ni wo hwede ya wa ye wo no wo tu kwan mo ntam nye eti wo tu kwan wa ma 1000 wo ma mo no ofre wo ma 100 cedis sabe won so wa fanya san to nsem bi hunti wa ya fo so ama na boro se meti mani no gina ho ne atwe nsu agu me so obeku na ye kase ye be che na wo so wo mpene na sabe mpredu asa ba wa kra no ne neti no wo na nka aban mra ye de ho be che no na mo jeje memma ni bi no so nipa no wo boro wo ku oba pemfo se ebi a no wo be sesa wade be ho na wo bu wo be pem sa bere wa pa o je wo won se wo sa ma 50 cedis wo sa ke kan bem enwumro be sa rewa guso no sa de wa wani be ba ho so no ku ato atwene sisa sisi wo ya ma wa busuafo kra di ho ya wo sabi wan kwafo anfra busuam o ko fa won di asam ne ya ka kire no na sabi ono ne ba kro betimi abo ne sa de wo bu we ya ye kan wo be ko na nya we nko an de di kan ye wo wata aboro no enka meduru ha na mama ni binom ye moboni a na mo kata so wani be ba so na sabi wadi apaso okra be yiwani na wo hwe ade ya wa ye de wapini ho na mom ye bra Joseph de me anka bibi nkire masa wo kofa no na woni misa wanya adwuma na wo kofa na woni misa de ba di nyina ba be da wo so a wo kire ne komo a wo kan ya wa twe won wo buru no wo ho ode atisi abonten na no nyonko mema no mukoko mafa manu bi fofofo sabe so wanya adwuma na woni wo bi anti no afa nya sakwa na wo ye ne de wo pe oba na wo kofa na abonten wo te sa wo yire no a wo ye ni oba be ya sa wo yire no ama wo ka zai wo ye ni yi a wo te sa de wo kofa no no ema ye nyina sa de wo obi a ho sa na wo ye nyina ye ho enti masa ho yi se sa de ye ka na aso ya ho sa de wo nti de ye ka bi a wote wo yiri wo firi fie wo na woni ba bi wo fie sa woni sa wo yiri woni ho nti enya de a wo yiri be ko ba bi enti mesre my lady wada roma ye soli nkonwa so a papa ye ma ne kosi duada se wa ma ni bi tetrete oh wa be fudia onkwane na blast na mom ye nua sisi de nya na be kire obi de ye nye hwede wo hwene ne wano aye oba pemfo e kom de wo yes na ye san bro san aguso o wie be san de no san awe we wo be wo afere asan anyo woni be ma so wa babere wa mona last minute na sabe ya le bia san fatana be mo e ti duru mire bia ma
Debi ayeka wodo be ma wodo wa obeye wu sei. My lady mama fama nusi fan share wada. Wada My lady wada ro madia be me wayi edi enya tasem. Me hu ne konwa na mse wei. Wo ma ne seka obetwetwani. Yes. On se be me bia on memma no mutu 0.10 omukon no. Ene omo ni mamu ase na adwembone fonko a. Ye repeat to so se ne kon no zip na esi. Eti kwasasem ko no be di malady. Asemo a oba we ka kire be ma no me pese ka tawo ma ka hwemu ye pa. Ya frɛ producer se wo wura yi agufu akura na ebi ni hwenanim wakotena ne enti se. Asemo yi. Wo de hwene zip no ne kon. Ene na hwene no. Ene na ni no on se aise potaku. Nemu 90% ro de asie. Ene ya wo de wa de ko. Sam so menya difo. Malady na se ye wo mo so enye yie. Menya professor Idu. E dia na ayen ko se no ba ni die no na. Wanu watena na sam so. Me kan so wa. Wa dia sam asa de dress. Ene o dia beta. Eti wo be kunu. Na ka Malady, wo de wo be ma no. Wo de wonim nyansa se wo no obenyim. Etu ko be yiskato. Wo de wonim nyansa. Wo de woni oba na yaka. Kunafo a wo no hwe wo ma. Kwati dienti. Kwa chibawe sasa kwa radio sana ani Messi for no omusisi achi esra papon so we Messi da onye meti ni Messi aja Malady eri kasampa chawe Messi ordain court Malady ni kwasa Malady ni kwasa ade abranti aye ni kwasem said ye oba de yes ama obo ye fu no se ye fa ne sa ebe ma be na kwasem na wo de ntasie ebe katen so mimi ye threaten what threaten no eti awawai and wawawai wo so nya wawa no so wawa mami asem akache be ma no enya gufu sem me yoba wo na wo ne me da sori wa so de no pa se wo yi sika to ho me na America sika oba request sika se be ma mo oba request sika free one man ngi so nim nyansa wo be ma no nyetere ene na be ma wontimi nkasa wo ma ho wo kasa wo ma ho be ma oba na ka se fo osem ko je me che no se nyina ye hunu se ade be ma na de ne nko asem sika no wanyi bia nto ho wo so fa back ai 3x4 eda to ko ti wo ko na me kokko go yi 100 cedi ama me ma na me ka se so asem aponche wa no wo za ponche we everybody nyankopon basa yado billahi kasimbilai Allahu akbar kasi ani yebua enta odrop ani sisa aho kasimbilai enta mood wallahi la enta mood kafanta wasadik huwa ansha halia usamba we se apopoto ana otweto na odun se we na wenye bro ba ko pe no bono wa bro no be mana bro no eye Messi fo binom sabi akọ efen say original nya watana meka na mo be ma wo yesebo to zip mu ensie no adwene kuta no eye block piece fo na ebia Malady ekwasa sema brand ye die no e wo si e mamla ne adwuma aposi fo mu tie mo dawro ma sa adwuma ni we adwuma na reso bia ko case o mami abaye se wampere di fo bende Malady ti wo dawro mu ka se mu tie mama mi nkonko wu no waso amaka mi enche no wanu ode ne hono mami bra be ka tira amafo so wanu de be ko fio wasi ye nyai mi ya infre no na ya nkasa nkyere no ebia ne nko hada mame woko hada mo no nti mama buro 100 squad wo bu se de Malady kai na 25 ene dan kitwa ko 35 million na obenya 35 million no obenya 35 million dia ba jimi be na mami ujim wa yi bra be kanya za cheche lady ni yin fo so na ye kwache be ma no kosa bond was sa bond dia oni san kwase no bi because we ye nyambra sem yesre be ma wo jimi kura fa ko ba pin fo so oba pin fo na wo ponche se de sabi wonya brogo wo disikankuri edwa wo jimi wo ya Malady ma fa no sin asem na e ba nye sensama wo no ba oni be matia wo motiti wantre e buru wa kuwo nyen ye frɛ wo na wo frɛ producers na wo su na busu wo bedu ya why say ye de ohene so aye amu nyane sa e bia na wa chai wa ko de no
Gan wa beto. San na guso no wa brim na kuno. Grace Gift Herbal Clinic na ewie moti yenken. Grace Gift Herbal Clinic say yare ben na teteo. Yare ben na wodi achi ni hospital sinyina wanya ho aduro. Grace Gift say tutu na na fa bra ya so ye na ye nhwema. Na ene wie ye ne epiaro ene wa ha. Ene ono na be ekasamafo na owo Accra ono na kasama Accra fo na this week ye ne na edi djuma na wose se wabakuma ase na ene wa amasompa amechia ohininia na chese wa amakuma ase enu ntini ye de etwa kwan beto dwa na ye de numbers na to dwa na ye piaro e de afem enti ye number ne ye 0543 32 00 00 30 0543 32 00 00 30 0246 518 003 0246 518 003 Pacho Accra yo new Achimota Petroleum near Family Life International School. Kumasi so ye wo Oshim School Junction, Barikasi Road. Oshim School Junction, Barikasi Road. Medase. Pierre Pacho mayankwe. Medase. Me ma etiefo nyina good afternoon. Hey, chale mo ho ofe wa hapa o. Me hwe mo TV so mo look different but see you in reality mo ho ofe pa. Enti no, me da masenso say ye ba Kumasi no maso ye mu ye na Sompa for magie awa tu. Anke na me so say nka beto rega ma me buge wa ha but ye so to no Wednesdays. Oh, na me freestyle kakra. Oh. Ve ma me di fin kan aba pa se me buge wa ha na wo ya me sare di. We dey fache me. Malo de ma me freestyle. We dey fache me. Tuti me ka highway kra. Nya re nya mposo. Okay. Me din di offer bia ramatu. Me kasama Grace Gift me fi Accra. Ya ba ha na ya mba ne bone. Na ye pese Ghana fo nyina ehu se clinics bebrebu, ayaresabia bebrebu, but then na Grace Gift strong. Grace Gift is strong because you call the root cause of the disease. You call shed inti ayare no aba. Na ba ne say na ayare no to. Say be adwane awudi na enye, say be wa ye bibi. Ana say di inti na ayare ne ba ye. Ye bisa wo say o doctor eno hwan. Ana say o clinic na o hospital akọ ewe yemfa. Eti Grace Gift no, ye hwe ayare na se. Na ya mo aba counseling, oba be hu doctor. Ansa na ya prescribe indrua esefata emau. Grace Gift to yourself with free counseling. Wabana ya show no. Ya ma free counseling ya de what to diet plan so. Ya child the obedi ni de wundi. Ebe ya rebi wo hasebi empensuo. Ya rebi wo ha ebi empeduane bi. But unnim nti no wa fa eduro no na udi sa eduane no. Na ya re no ere okay. But Grace Gift ya shower. Ya sa child sa ne mani nyina. Na me de me ho bo Grace Gift say, "Esa sa Yakopon ye bibra ma me. Bebe Yakopon e hia me di me eduri. Me papa ya re wa Accra." And I say, well, hospital be at his hotel. It's a me finding call. I'm full saying penny here. So I drove my father to Grace Gift. Then they called at me got 2 nurse, you know why Papa cross over wire and 1 penny. Next so I call why I be see me. You didn't do Grace Gift, number point to me yalla, on to me sala, on to me driving. But within 3 good days. Now, Ladia, sorry. And I'm like, no, I need to get more closer to these people. Let me, the only yensi I didn't pay chia, na me and Sampe. Papa the 95 years, now I'm sorry. And no yalo wala. Okoto ya sala, ochi onwane ka, oko baby opebia. Yama, you say, Yama no young girl, bet me aware now. It is a Grace Gift, the higher mamma, no, me keep it to myself. And I say I'm giving back to society. And you say, be a man, ye change, and ye cheska. Now, say, Mr. Oh, you're more scout the heading. Oh, you're not more, you need the out the heading. Oh, you're not more tired the heading. See, I'll give back by giving health to the people of Ghana. It is not just a Grace Gift. I are a sire, dear man, and nothing I have. It is a Medima society. And I made sure baby pa. Yes, I are here. Ya we be a one who be out by Grace of your boy. Sabi and Sa Jimmy. Yes, Sabunia, and yes, Sakota. But Grace Gift, ya yet to trace a old stroke bar. Oba sorry, sciatic, oba sorry, sabi untimi wa oba Grace Gift so. Nyamia maya ha internet dina kasa kasa no Grace Gift. Adoma chede ye de ahahaya Nyankopon na ade amaye no aye dua no na Grace Gift chede be kan na Nyankopon afa ye so ehira ama oba na madam fi bia wari skeni bi na mo fo sa madam fo ni ntimi hu nti obedi ni sika akọ ekumafo ni asofo tete no frame na mtema me ma okrume Grace Gift ni hwe sa ye kwani kunu no spams na low
ne ho ba ya tedwa na da ne nsuo ena omuhu se enye obanko ana enwo be ma so ntimi wo eti great gift pese e kire wo se wo ware na Nyankopon enye nhira ne awo a ene wukunum bra great gift ya be share both obane ni be man ne ye hu the cause of the problem na ye ma wedro no so anko nyame bua na wo nso a ya ma mo counsel ma matoa so ama odo ne nkabom ababusuanim great gift se san ye free vaginal screening ye screening vagina na ni ya he baby asebi o de po asai wase na aye tedwa na asai no uko be ma ho so fifo abodua ona na bi na aye wedro bi anya wedro e ho no nka no o de po na aye on ama ho na process won say me the confidence ni rem e bi say menimu bo asie hobo echibo esrobo baby abo so what you say e bi say me fi grace gift me ba na kan bi wo mase a ka me ho mo ama ka me to atwem besan se me ho ye clean we sintino me the boldness and a ram so oba ye say nya make up obetwi enya tire obehye sase won koyi a se be be do free odi ukon so won kan cho sase obon and won frɛ ubiem obeka frɛ ubiem adani adwen they smell basa but grace gift there yes so ba hon so a ye vagina steaming but before you be steaming pussy no you be screaming after baby a emu na didi akọ ansa na ye de hahan ni nsuo enu emema na ye na ema na ye ema na ye na mema no so hwe mema no so bi hon so benya infection madam na ye on the suit na fefi microphone ai tell you fefi training sabi sabi o see a fefi training ni hu baby a proper won say sabi twa na 3 layers baby a flesh ne wono o clitoris na tokro nim ti se tokro na se bon sana e wo se yetimi ye ne fine it is like screening no yetimi the machine sabi shit ni tokro nim ni ya bitch nim ni ye hu say aha bon aha nye ti ye wi ana ne de wesisi ndro so na ye steamy no aha ye wesi sakra great gift dey wa chedi o great gift ye se wa dia oye na be man so banya infection o boy ta na piegu great gift am obi for kotobenku ma house boy bi eno oyire nda mo be ye boss ye se brane ma obe man so bi ngira wo ma wona oyire da na obe fi ontimi fro honey baby sweetheart just say obu adwuma ni ye ena otadua na mu odu great gift so me pie say afon watchuma ye de eduro kam e be pie won say gawo ni sabi gawo ni cotton great gift you ndre betimi de abo ama bibia aye okay na e ma bi nya ne baby kono yes in your bedi na afe nti ye free health screening be check your pressure be check your cholesterol be check your BBI ye ni free it's free vaginal screening ye ni free ye di mo bi asai wabo jantra brebi ha se ho asai afi na power Herbal bra na sabi yan fifi utwenim ni emfa habani no hyehyɛ ho ni emfa habani no man hyehyɛ ho na grace gift ye ma ho ne nkyisa bofra ni enya wese and my grace gifts ye different no there are a lot of herbal clinics by the time we have our clients what you here counseling oba nurses so what agye omo wa ho brase omo buade ye be show come hey me na una ye be ma na wo see ensori una wo your bad na wo see hu awu abra grace gift what say you two things o you obi o wa ne ho bad you obi o ho so a ne ho asori ne ho entimi mba it's a great gift sorry about that so what in katekwa ye de eduro kan a be see e be ginger won say on the pronounce sorry any haniba and na body ni ginger so na pa ma na dim great gift na me share han kwan ne de ka any e wo ba so a wadi hu so ahom baada that's it oh mami wie ohom be nya orgasm and patcho de need mami wie orgasm pa na me sorry wow your ba so unya orgasm da no what you say o chaba na dindin di great gift ye de eduro kan wa e ba moto na go not to say why your best ma abi for number no 2 for the last time not to say oh we are mama we so na dey show mama start number is 0543 320030 0543 320030 and now 0246 518 003 0246 518 003 and now 0244 126 123 0244 126 123
553. But your first number near WhatsApp. Ti abrochie phone am pese mu twa mo ho maye no. Ya ye ready. Nyame come on. Number Wednesday. Ma beji reggae won check. Mate ya. Why Ahmed Apple World na every. Also pe iPhone 6S copy 15 Pro. Bag glass, AirPod, batteries, chargers, Taylor Lane, 0549 020 032. Gentlemen, was singing, one bong, a yinka. Mr. Judgment, dental clinic, ye mount, sanity, white, you see gold and a silver. She show much like quite oral care. No question, and your crowd 0559 139 582 Boris B. Ya win nampa. And if you're near Bushaning in any dear, sir, your dear melody, dear ding, and organic Cremonia Kunu, and Sonet de Antico, 05 BBC chicken 4453 Piwak 3P garlic mixture. A toa a sure a pie. Why I can say most and only a 3P. Society 3 a 3P. Pressure 3P cholesterol mixture. A bush ye being na you care more office ufie or you much on the baby 8824. Good morning, Herbal. A dry and no pa. The sissy and booster. No think of a frog. Menstrual disorder. A good morning, Herbal. Pressure. Good morning, Herbal. Oh, a good morning, Herbal. Good morning, Herbal. 46594117. Our bishop. Our pimpina dear. Brand ambassador. Shama Sumwe. I want to be. You call me watch me the call. A WhatsApp and a question. BBI at the question. A fair watch. Any bono a womb a credit maker to bat a yenema be pre would you Facebook BBA Okwa Bishop wa ubini na ubenyebi bisi 4 cities ko benya de papa hashtag room adishema ketechi ebu 0598585219 mame betranse amedugusu diagnose yesu ku ne se onam kwamu ba etwen Kucheno na wo obi afrese nsem no 90 ene wakata so edi ade na wakata so na ho pese obeka no yesu ku ina koma etise tuduru ade na wo cover be ma no ade what no na sam man ka say nwi dia na wo kai time edi ma dia na dia ina kai mu ka kire ma sika sam no oye we wie nyina kire me se bi kura nko besesa. But still sika se bo kwala 2 weeks do onyi sika ma meda na ye de na odidi me krom ni ba ko ye honum ti ni honum ne bi o ya mko no ma meduane wona o ma no na me fifu ni em wa busu apanyina wu me wo fa ene ko krom wo ma me nuanu ni ho ma me nuanu ho ade na wo je wo ye de na chese ya wade be ma ni ti so kwahua be ma wo ti ba bi e wo dragire wo kwahwa ne wakodidi na omanya biadi eji wo ko krom na ni wo sresra de kra wo krom a emfa so ni so ya wade mo ba wo de ohwini so waye oba wo nyama busumi num be ma ko twa wetre chimo mo mi afa ko so na so oba me ko twa no office nele kure 0551 931 0548 931 emu ayewo hello wo fiase ogapa o te se bi ba even sam o to na me ka se ogapa na de makuma na mpe ko degree 3000 Celsius e bia ade na oba o be pa ware na be ma de tum o se meti ase akoba be ma no ni wakosere aduane adi ogapa kokrom e asema ema bi no monti ase ta kwade ye mfa ko he ba fefese shokala to wo papa dem bi anso wo papa wo nyim nyanso de sa beka ba dem wo nyim nyanso anfa san ka ba o to na ka obi o ye no pa fa be bi akode no fa ne ko o kwachi prize esuma e de adia awale de ko heaven abeta mu be bu waku o ma ni na ho ni en hye be ma no o nsi nyansa esa ni be ba no so no sha asama ado na ni sira o papa antizi uku no wuye no
no ono so no hadwen there you want no until afane san kamenda aw edi ne ku no no yale edi ade ene da so ade se no wo aw wa fa ya wantire mu wo mfie sei 38 years 38 kontwen wo kontwa wo mfie sei 52 years 52 afọ chiri ba mi ensentre ebon aw etika unya ba bi kra tena ya ka wa bedu pa ye abroche fo mo meboa me why obe konafo awira hosem na we kra de oye ye no wonya duma kra nkwa hweba ma je se ene ma ne sinsan krata je se ene ke ma ne sinsan krata kia mani hada ne wa oba ko han wa afo wa ko tra ko no ane mu no yesa we oba be dada be frɛ be ma na ba wo be frɛ be na be bidu hello ya mo mani ko sankori o e wa de wa mi na no ni tata bi Nigeria oh me Nigeria nko na nsam na so contractor wa ma so mo kupi Nigeria somehow no, I'm on the Bema Quadrant because of my come say, I'm a head, who do my day the energy to who dear Blina said about the fear, as I say level. I said, why a grammar software, no trouble moving for. Now, maybe about who for now for you, not the coming of the can come into that because Madame for duty. Now, no question, Emma. Emma should be this show. I don't come, nothing more. Yes, Johnny. Put the only platform to show not a good form, and also I have money. I want me, yea. And I make you say, a double one man can't go in the city. Would be another one said, them and then my said, you're a blogger. So, then oh, what quote you make it so very nice or bushing now. That time might be a TCM. I'm the one about what I so am. It's all permanent and it's sneaky. So back come to me. Said what I'm going to you know, I'm yeah, what can you say? Most song no money, but I the father that and say, oh, I could be a thing for soup, and I can't call it. No, quite I know how they city. Hello. Oh, really? Yeah, Joe. Did you have a body? Oh, you boko. Those are right. Herbal. Capital and disaster. But it be a moment in the America. This is only about Jimmy. But you have to work on that. So as I say, you are saying, oh, really? You go to be a tribute who said, dear, not on Saint Finachia. But the Bema Fundia, every other man to perform you, the Legion at the pound. So as I said, I have one they do cool dear, only more did it to Madua, open my day. So it's immediate, you need to buy a day banano. So therefore they are fine. Oh, now we are better TV soon ready to Aka. Once over first, you don't know what I died there, Namu. No dia mukuna we to no ala because to onya kola e butu aba dia mana no obefa o for me September 22 baby o bia ya da sene se fami koya no ope onu mu di odi taduan o sresre hello eja udi yenti o etacho yes me Michael ka kire bi so nhwe bag me person me 100 mame asem na ye discuss over the news oba no se mu jana ene se ene ya mo jana oba no obeba be ma no be san ba ene san na ba betena asa ntinu mu san de be ma no ya ene se wunti na tene ho na mu ansa no matimi ase okay ye sheni jana wa se ntisa ene ya se mu sheni jana oba bia oni be ma na tia opportunity I'm going to them and better question them because your Berman was yeah, I'm more ban, won't me, and because they get brought and get back to me, and you need to move on the Berman Yena, again, the day man, and the idea, Mammy, the Edika Wabuni, the Edika Wabuni, hello, hello, good afternoon. Afternoon, Pacho, the NTU. But I'm the boy from Victor from a job of NTU. Very first, Unia Betimia, I could tell the cocoa. Not about that come and say what I'm about my apple wire to cool. Then I'm about Mumu to be right. Bye bye. Hello.
Hello. Udin baby akasa free. Udin baby akasa free. And for last caller. Hello. Hello. Good afternoon, Oba Tampadi Diabo here. Radio Dumo. Everybody na say we FK Bolas nyame enehene. E wa bi mudo do bo ase coffee kum. Nyame entamo. Ma me na mi aba no. Wa tisa so anwale akọ ya yana. Ana acha wa bi o ma ba ma eye say. Dem ma bu ne ku say. Wa vo ni afisa kunyum. Wa vo ni say se bi tell you say akoda shoyum. Wa church also ama ohne anyone who na etobo. Wa ba bomba. Ne my vote for the man at the back. Papa Somawa. Who take a say? I tell you the no. Them would be answer. Them would be champagne. Them would be about your so Banima, your friend Sankano, and then maybe what to the president. Gentivia, Macaju would be or Bowen, or Sakano. I thought you must demand the year. That's a car ball. Who shall wish upon the out by Gumina, and then by Gumina. Not of that. Yedasi. Obey Kunafua Uku Jawo. Mammy. No mama ho nya de wo de jiwe kota duane di na yeso se wo ba yen kwotwe no na yen hwe so be ba wa ma adwada ba bi obi awo makwan a ya ma prosifo abafa Sompa Nkomo Ebola